Biz anda ikinci çağrıştı başladık 28 noyabr 2021 yıl. Eskертip keteyин, депутаттар шайлағанша біздің каналдарды bir шайлап класстан басып, noyabr 45 подписчикке жетүүнү ниет кылып турабыз. Колдоп коюңуздар эгер кайдыгер карабастан. Жаңы жылга чейин балким 50 000 подписчик болуп калабы. Колдоп койсоңуздар биз жакшы тартууларды чыгарышат баштайбыз. Ошол күнү алдыбызда турган баалыдан hazır surap bileriz. Kaça verdiniz? 56. Boz kısır. Kısır. 56 bu vermiş. Yesi значит 60 deptir da. Kana ötüp gidelim. He, bunlar kaç eken aka? 80'den ne oldu? 80'den kim var? Bunlar kısır ha? Kısır. Kısır. Bağda durup burada. Semiz bunlar. Akam işler жақсы mı? Жүресіз bі? Alhamdulillah. Көрдіңіз бе? Мына құнаждан көрдіңіздер бе? Сыны келешкен екен. 80 000 кем бар депті. Мынауың арыздар. Раса енші бол екен. Мынау раса енші қылып тұрған екен. Бірақ сойса жалқада бұныншы. Қанша дедіңіз? 120 000 өзі жалғыз. Боз қысыр. Қысыр. Жақсы тұрып боқ түшкі деймін. Қанша? Xudo xolasa ertaga mana shu Qunojindan shashligini yeyotganmiz da. Shuni shashligini yedik. Qancha qaldingiz? 42 000. Mana aka. Samsizini yeysiz. 42 000 ga. Siz sattınız. Ben sattım. Qanchaga qaramadingizlar? 5 ay. 5 ay. Buna şerige. Bunu qancha ekan? Жақсы сатыпсыз. 42 000. Puldan bereket abi. Rahmat. Baha qilishsin. Qanchaga ketdi shul? 57 57 000 ga. Boz qisir. Qisir ekan, ha? Yaxshi. Mana shu yerdan o'tib ketaydi biz. Bugün өткен ошол жерде өтө көп чоң уйга күбө болгонбуз баасына. Иштер жакшы. Эмне аркамда жүрөсүз? Кимден экен бул? Men vaqtam bilan men ekan. Ийге салат ошодан да. Qancha puli? Boz qisiri. Мына уйже, да, колу уйже. Ондан көрдүңүздөрбү? Азда уйже да. İşte başladın mı? Ha, иштер жакшы? Raspiketen adamdan tart. Баарын тарттым бе. Siz ne aldınız? Ben hem geldim. Hem geldiniz mi? Ya qaysı bağ oldu? Mınabı? Qanchaga chiqdi? 54,5 chiqdi. Mına qısılып қалып тұр, жақсы көрінбейді екен. Бұлан тайрыз, бұлар. Бұлан тайрыз, тартуыны, шығарылыштарды. Arık. Bağış gerek. Tuğaçaya cennet Түзігілі бар екен, боз mu қысыр mı? Boz. Boz, ha? Қаншадан дедің әрейін, боз ұйдарды? 55 mi? 55 mi? Өте жақшы айтты. Қаншаны туған бұға чейін? Қаншаны туған бұға чейін? 4 туған, ha? Жақшы. Ya buna Qunojin bozib qisib ekan. Bilmem ha, qancha dedingiz shuni? 50 000 so'm. Qanchaga so'radi? Qaraganda berdi o'tgan. Oxirgisini aytingiz aka, lilla qolsizlar. Oya 40 bo'lib. 40 000 ga kelib turadi, yaxshi. Yaxshi boy beribdi. Qunojinlar aka qanchadan ekan sizniki? Bunisi 55. Ha. Bunisi 50. Qoshqa 55, bunisi 50. 50. Boz qisir beriksiz. Boz qisiri qisir. Qisir ha? Soq. Жақсы Qunojinlar ekan. Sımdары var ekan da. Qaysi bo'ldi? Qaysi bo'ldi? Жақсы dersek ana, eti var ekan ha. Qancha verdingiz? 500. 500. Siz berdingiz. Yaxshi. Soyasiz da? Bağız.
Sını var ekan ha. Başı görünmeydi de başı. Günajının başını görüp kalacak ha. Aa, neke. Жақсы boy verip. Da жақсы. Yaman tez bunday. Бұл қанша дедіңіз hem? Қанша беріп айтасыз? 43 bin soda buldu. Onu 43 mingga berdim aka. Barakani berdi. 3'e koy beresmi? Keyin izlep kovaçpı. 45 ga qo'yib berasiz deb жақсы сұрадыңыз aka. Bozorni oldi сұрадыңыз. Bering aka. Tatpa. Yetim tatpa. Ha, bet tatılmayla, bet tatılmayla. Aldan çok dedik. Sen men de var. Ay, mançamça bolalarga seçilip ketsin dep girişip qo'yuz kedeçi. Аны көңіліңіздер албаңыздар. Мына қара құнажындарды көрелік sana. Қаншадан дедіңіздер бұларда? 90'da odam ögövün. 81 minge berbedim. Бербедіңіз, ha? 85 olsa veririz. Ola öğret. Süleşiyoruz. Жақсы. Жақсы. Бұлар боз қысыр. Biz aylığıda жүрgenden. Belgisiz ekan da. İşeniş yok bu. Daha kaçlı yerde bağlar bulduk. Nerede bağ bulduk? 33 bin verdim ben. Qaysiga, qana qaysiga? Bere. Ula o ha? Жақсы нәрсе екен. Адам о басқанға пут қойырға емес тағылып қалды. О базар içinde. Барар екен. Қаншаға кетті? 33 bin geldi. 33 мыңға. Eti жақсы. Өте жақсы берді. Aparana. Жақсы сұрап тұр. Nerede hazır? Qayсы satылып кетті мынау да? Мына қара менен Buna. ha mынау көтең бар екен ha. Қаншаға кетті? 82.200. 82.200'ge olgan bolsa 41.100'den getip turdu ha. 100'den geldi. Жақсы кетip tur. Кыймылдап калды тугандар, көрдүңүздөрбү? Базар кыйкандар үчүн жакшы. Тоюттун кымбатчылыгына карабастан элдер алып атат баарын эле. Анда секен жакшы. Алигдан узбайбы? Анекдот айтып берсиңер да тугандар. Анекдотты ham кошуп кетели болжамча кызыктарынан. Айтыңыздарчы комментарий. Кайсы баа болду? Қана. Мынау қанша берді? 27 миң. Машинасы тұрады, өзі жоқ. Эми эркек тотпоктор тарапка өтөйүн. Бул жерди кичине арылайбыз дагы. Мынау баа болду азыр, а? Канчага чыкты? 33 миңге эркек тотпок. Кыймылдап калды. Көтөрүңүз не? Дыйкандар үчүн. 100 деп бересиң 40 миң болду орто эсепте. Эгер 40 миңге берсе ошону дагычы. Анан мал алышта кыйын болду тугандар. Сатышта кыйын. Чындыгында мына караганда элде бир аз тиличилик кыйындашып калды тугандар. Сом пулга эч нерсе келбейт. Үнөр базары. Бу эркек турбоктор канчадан дедиңиз? 38 ekan. 38 миң экен бар экен. Өтө жакшы айтты. Сиздики чека, канчадан сурады сиздикин? Муну. Bere ver, kaça verirsin? 31, 32 oldu. Ака сиздикиче? 45 миң экен бар. Булар жоон жолукту эти бар экен. Олег. Сиздер жакшы. Мен түзүп. Мына көк турпокту билейчи гана. Ака канча дедиңиз шуну? 35 миң. 35 миң. Bağlıklan yerlerde bu soğuk az görürseniz yerlerde bağlıktan hazır. Buna oturmak bağlıktan bir olsa. Kaçığa çıktı? 36 minge bermedin dedi de berbegenine ber dedi. Verdik. Sultanbay ver buna. Sultanbay. Hey. Sultanbay buna. 36 ming. Жақсы bağ. Doğru. Alış gerek. Albasa ol şöyle. Qaysı bağlıktan? Jönө турасыңарбы? Оңор экен, эмне кеп? Саламат. Сиздер жакшымы? Бактер, сиздер жакшымы? Мына кара баа болду экен, айттым ушу жерде баа кызып атат дедим.
Qanchaga berib aytasiz? 2.700. 42.700. Жақсы bu. Өте жақсы bu. Ya bu erkek turboqlar qanchadan dedingizler? Qanchadan dedingiz? 30 ming ekan. 25'ten suraştı mı? 25'ten suraylık. Sizlerdikiçe qanchadan kel? 20 ming dedi. Erkek turboqlar ha? Bunda kişiler turboqlardı 20'dan alsa болады ekan. Sındısı pul bırak. Sındısı pul. Жақсы. Urbaşılar Qatarga bir ötönçü qana. Qana. Qaysi baho oltadi? Ular bu. 33 ming so'm. 33 ming so'm. Жақсы baho beribdir. Ha, o'zingizga. Onda kishini qo'shsin deymi? Universal bozori. YouTube'ga chiqadi. YouTube'ga chiqadi. Universal bozori YouTube kanalı. Turboqlar kimlar ekan bunlar? Var. Tutpay qaldi, ma'qul ketaveramiz. Urg'ochi kimdan ekan? Sen ham mi? Qancha ekan bo'lsa? 35 ming so'm. 35 ming so'm. Urg'och turmoqlardan biraz 2-3 o'ng qo'shib ketaylik. Mana toyni qaranglar. Uluni qaranglar. Hozir ikkovi boshini solishtiraylik-chi. Buni urg'och erkakda. Erkak. Bu qancha? 25 ga bersin. Bosi qancha ekan? 32 ming. Qanchaga suradi? Suraylik. Toy erkak urg'och. Bu urg'och. Qancha ekan buning bosi? 14 ga suradi. 14 ga suradi. Kechira olgan aka? Bosi turpoqlar. Şurada jol çek. Bunlar qaysini so'ravdasizlar? Ju qancha berdi? 40 ming. O, turpoqlar odam taqib qo'yadi, qancha. Cho'ngroq otdi jancha. Universal bozori. Adamlar da ayağımla bildik ki. Ağzını istedim. Ultra da maçam. Kaç bağ oldu? Bu kaç erkek? 25 başka tarafa geldi bunda. Ha erkek mi? Çocuk varken. Çocuk varken ha. Şu varken ha. Yaxşı. Hop. Ulan urg'ochini bilaylik qana. Qancha dedingiz? 25 ming so'm. Qanchaga suradi? Suradi? Suraydi. Ulan urg'ochini qanchaga qo'shib qo'yadi? Bermay aytasiz. 12'ye berib aytaman. 12'ga ikkisini beriklar. Azmaz bersa beraman. O'zi 15 ta. Qo'yning puli ham, qo'zning puli ham bo'yab ekan. Ya buna urg'ochlar qanchadan? Kimdan ekan? 20'dan kam var. 20'dan kim var? Qanchadan suradi? 15 ta. 15'ten? İşleriniz yaxshi ekan. Ha? To'xtam. To'xtat o'zingiz. Bilasizmi? Yo'q. Ne yapsizlar? Uyda. Qo'ldan qolib. İzzatda qo'rqam. İzzat. Yo'q, İzzat. 10 gelib aytdi, İzzat. Onlar ene shu bilan jinqaydi. Nima urg'ochini qancha dedingiz aka? 35. 35. Jinqaydi, amaliyatlar to'g'onlar. Biraz qancha bizlar qatnashchilar ketib qoldi o'xshaydi. Dönüp albaysizlar. Keyingi chaqirishlarga chayin omon turingizlar. Men jinqadim.